Acara Bas Pak Senda ngendeken lagu Mabakampi Jaja Kamringan pedas kamrah kujenda. Sentabi kami ngadaman bandu kalimbubu rikut nembah jari 10. Sanda enda turang kumau bakampi ate kami rengah lagi kena. Sanda enda turang kumau bakampi ate kami rengah lagi kena. Senda ula pagilah tampil adilah tampil sekal ngesuina. Senda ula pagilah tampil adilah tampil sekal ngedungona. Nande ginti mora hate senda ula kal tersia kelangi dula pagi manangin nenda si kelang-kelangan kena duana. Kelangi dula pagi deiti ngenda si kelang-kelangan dage kena duana. Aku beue ningku sekali enda radu ras berkat manangin kita duana. Aku beue ningku sekali enda radu ras berkat dagi kita duana. Riku tudung yarakan pulang-pulang gelama tunggung pagi kita erdalan. Rikut anak beruras kali bubunta gelama tunggung pagi ibas jabunta.
kena duana kelengi dula pagi neginting enda si kelang-kalangan na kena duana haring gomenda beruginting seku cabutan bar malam mergana surut tarohkan kakali bubute kujabuna mancaranta. Surut ke manjar-anjar, tadingkan pengantin tengah, duana ke mana beru, surut kam. Roga-rogana ikut kentua sangat kerina nang tang singalang-alana ras kita bulu metunggu harita ulah rayu kam sikitika lepas kembali gelama dahuli kapsi erjamu langkah sentudu gelama tunggung bas jamu Makanga unit minta jujuri di bata merena sangaman banta kerina ngayunit minta jujuri di bata merena sangaman banta.
peraskan kembaran mergana karena ngelandaki pengantin. Senari kari terterusan kaban kami kam buang kami kam kali bubu singalo kena lumas. Rikut kam kari bubu kami singalo kan perninin bagebe kali bubu benar-benar. Laka tadi ingin kampuang ni puang kami kam singalo kan pergampun karena ngelandaki pengantin enda. Karena ngelandaki pengantin piga-piga kak kita nak baru tamar malam rikut anak baru kembaran ngelandaki pengantin kak kita. Ya, kuakap man Bandung berkibot membanci buku Hindu gendang enda. Inilah kudul suruh kami kudul buang enda bagi kuakap.